ewie de boko ye vivacious ladies yetini bi wo amanone na ebi nso so wo Ghana nana koma akosia koma yeah pachan me pacho akwenya bai se mo ba akoye ekunafo adoye Sompa Nkomo na vivacious ladies nso so no ye ni so ade hunu no nti akwenya ne beto ho nom sa no na e wo se ye boa nti ye cry nsemu ntoma na lace be 39 ye de baba abeboa program na akonani pachan yo medam ase nana koma ni medi nkomo se o yini ni ye pese mudi die vivacious ladies and was ageless hey wow gazaro Emma kokudrufo oh okay vivacious lady nana koma money I don't know oni medi hu nkomo say Easter project bi sa honam so of course den ya ma me no me be fra omontoma tina me po me ka chon the next ya monye na mo ne anwa ekunafo no wo mo pemu ne anwa ne chentoma no because ono no oje a we na yo sa man is ga odi be pa yes a oje ya no odi akoto baby but emo ne anwa ne de otwi bokokura obetimi edi anwa mo etina na koma se wate pa next bia mo be ne sa etina ese manim ana na me hwese mo beba maame munyi toma ne bi ngo na obi anhu se no kre na mo kan why papa cho vivacious ladies na ma jeso sen Emma kokudrufo vivacious ladies Emma kokudrufo vivacious ladies Emma kokudrufo na mo doso aye doso ma ase bebre na eduma sam ne akwantu nti no okay bebre na ntimi amekaye sampachai okay Mampa chonka akwanya wo ha ye betimi ada o da bi ye nwie akwanya de bi ho pa akwanya de bi brebe ho enka nti muko no he ne ankasa na mobezi me pacho see me pacho fabric softener okay na me mo aisha ai na me mo aisha damas okay me pacho ye ku ni ti ankasa wa amonone fahin amonone wo mo London okay pacho nti ya beti bi wa Ghana na chese wo se yeso ye wa ha sei na ye boa ma bibia akwaso yo ebi we pese o join ni a ho hyehyɛ ni sen me pacho ho hyehyɛ de enya de adoye ne ye ma benefits bia abase ye adoye sei no be join ni a na ya boa ekunafo ni nyanka ne bi yare ye pese ye boa kakra ya ma ekunafo na amba studio but ye de be kwa akoma wo me video ochinanti na ye de video na send na comment definitely on the better platform so I be me ekunafo na line ya chama kama mu amani be chipa inti bi am wo number mo age limit bi how the person join 18 years students and I just obi oye adwuma student dey bi am wo number bi am de betum so bi obi pese or friend or inquiries bi Mampa cho number ne 0544 66 708 Sisubium 0544 66 708 wow kasa e frozen pacha from me Benes wo ye den e wo ku me organizer anti we e pe me adom so ye den me Ghana hima Ghana ku ni hima jo pacha no ba pa we who's your frozen I'm the boy oh okay babies nema oh okay aha babies no way akwa na ekoto ne twene ye ne nema no way aha camera mpo yes na mo so e frame sen se mo so mo cast baby me pa cho ko transe yenti wudi ndi sen my pa cho e frame Lady Julia your Kejitia Dubai your ton Madake ewo honom rich pia Madake kasa me pacho your Kejitia Dubai honom rich pia supply 7 Madake
Yes, so yet on tone and crown ma any appeal for a honey. Nti yes so ye nyan nti yes abofra bi a ne maame sebio wakoto na twene nti ema yes ye nya odo ene akomapa some baba beboa abofra no esanse ye nyina ye mothers sir ha nti ye baaya na se ye nante se eno okay most mudi no say friend say Rich Pier 7 mother care Rich Pier mo okay tie Dubai fine ye wo your store number mom na ebetimi okay the store number no S3138. Ewo he fly ana lie ben. Ewo S lie. Okay, yo. Se be ya ebetimi aba ho. Yo muso ye damase papa. Se makai akoda aboto foe. Osuru Nyankopon bi hira mo. Se tambia muso mo ye adwuma. Bi obi pe machi akwan number ben no mfre. Okay. Pacho so bi pe ye chira akwan a obetimi afre 0548 81 61 yo who adophobia person chia won na ochia won adam as me yana maba organizer okay me wadophobia bra me pese me chia wo na we dey me chia so me chia eye yadwumawura Richard Apia a owo Israel me chia ne bebre ebi onso so me sa chia me sofo papa faith or say ajimai eye Amplifier Chapel International ye founder mechia ne bebre mechia adofo ene etiefo nyina edas ogana ye jawa mo akono da muko no hia na akoye platform okay by your hwa yetimi hia na okay ma to one or two ehe na amuhia it depended okay you be a word of phobia mechia ma de kan ye bechia ye kru ma me na na hema okay akosi akoma de tosu mienu ye MBA or UK ono so ya sene ye pa nyame adoma July me ko London kwa bia so na koma ase me kwa akọwe ya akọhwehwe obe yo kama mampa chana Sister Gladys or ohinini platform ohinini fan club e wo London what say ye be ya do ye na obre ye ntoma nyame hira no nyame hira no ohinini fan club for the obu yes nyame hira no ana mechia vivacious phone na London na Ghana phone na ye da obi bia se so mpeso yas adom so be chia obi ana no ana organizer aka yo ebusia for ene na yeda masepa e wade fefa o mabe vivacious nyame inshiramo oyini fan club Sister Gladys onso nyame inshirawo ena Prince P Rich Pier onso nyame inshirano papa se wakaya koda abotofo de mayi osorate obehema na mu ni bresim why enti mo bana mo ye party na no mafre na na come na obra miss cause e fan kodi lunch ti nyame inshirano pa eda mas eti video we me pa chor Ransford chama mi sesi am ye mfa ma na akoma e wo platform ni so e mfa ma no hu se maba na ye koche ne ma ne so ochina na me dey send no why eraden come e jam kwan yo ti mu sem mai ebusuafo am wo hye Sompa Nkomo get results say e ka say de nti am nti adoma nka na brampa owo Mampong police commander office cause Endra no de kosi ya ne se enombe san ko commander no atraye na Mr. Champion ha abijiba ombe ko commander office na de wo bia no wo masa akwaye ye ba Daniel Dangbe case no ti abrampa mai o Mampong na esise di jana so commander office no enya asem keto akra ye kwa achim wo dan ye se wo bodam a ye di frifie yen ye tie fidie so ene ye kan krofonsem minti mame nom ene me nananom entina wiem efie mienu ntina nsuo ma efie mienu ma nsuo entomro wom na de tie nie ye si twa no wie ye no nana kufu adu bebi ano no ye de ye hwe kwan se ye beche edan no ena aban sisa baaye aban ni sisa ye baaye no memi ntie no hwehwe mu amaye ne se NNDC for the call to the injunction betu dwa no so sesa de MP for assembly no ene MP ni chair no ankoyi
etika ye mehwe ne enche sanka re kwa so a na chi ku ma hene wo se ade ayo Frimpong manson dokota me odisi a me kasai mi frifie ho mi didi wo hene ni achemu dan obi a yefra wo hene ni bia yefra utonko sa di ni so de mu nim ba bia mi fire me papa fem me papa ni papa ni asokwa he kwasi akwa wanya ne ba bi kro efro duma se me nana ne abrebo na me nana ne asene abusia pani kwadwa abura me soa ne abra dokota me papa fem yefro duma se me nana ba ma na ne eye achim dan sokwa he kwadwa kwasi akwa wanya ne ba bi kro mi firi ho mi firi fi obi me nana amese ntoma ye de me to no ni tonko no oda obi efra utonko bia munim se ye ne wo ahemfo no ti mi firi fi ho me papa fem me ma mi fem me ma mi akoso agrade se fem me nana eni ba fofo so apia achem dama no ne he apia sante agrabusu apani kwam fori me nana no yabusu afie wodomanten me nana ne wo fagye funeral committee wo fabo ahe me ma amenom na nakua ene amenom ti bedia me you the people all town ti ye frame tonko no me free fie ho me fra hin fie ho eti nana sabi yaku kotoku ma ahe yebo odi ane abo mu ase se de nkuro bia ayo mo de ayefe no yenso ye be ye de amna ayefe no kwasem ni nana yese what committee so mu hwehwe edwanum ema yen wo mu hwehwe edwanum no committee no ya nwie kura ena mo sa kwaje injansi biem ena mo se de beto so se committee report abo se committee report mayo na mo sa de injansi eto dwane so ona bo kwasi akwade no be o yampi onu de waye na dwuma wie anka o hwe kwan se ye beche ena ndisi fo bi de court de injansi akoto dwane so se said ye che no ya ncheri yi ya gitum na afa nka da biem etikana na sabe son mati committee dia na sanka mama committee di wie na dwuma se findings aye hu ye die ena momo san de injunction atu dwan so ena ma me fo ti awiem ena wiase wom ena nsuo buom achemo da bonte so wo bre dwan ya wie o se ade yo doctor Frimpong manson kotoku ma he odi hie mi bodi amabo mi mu ase na na piaw yesre wa nyado agona de hie mo sori na papi adu no enough mo chapata no pie nya ne de na sumutwe mra na nye de akeka ko no enye mimi remu ni let us go me phone so a ya send ya mama abije from Endra no ona bo kwasi akwa MPD waye na dwuma solid waye dwuma na wie ye to aba ne wie ne yese akoka niam nkitinkiti bi wo market wa ko mo ba wie ne ye jam di ama because obia feeling from me maami apata odum wow me maami ti asekura me na me de han ti me maami wu ye ne ya maami koso Afri David e de me Ghana card ne ade because me na me din da apata ne so ye o ma ye hu o da no ma ye hu ne ma nyina wie eti ni ye hwe kwan se o mo beche na kwasi akwa no MP no esusu se 1 or 2 bi wo ma ko mo ba wie e na ban sesan e na ndisi for the judge akoto so se de o mo fa so cheye no ya ncheri yie ai so he fofraba na obi aton sase na onu su be layout na onu so abe pene de e Ghana ha wa ha eti mo se mo be ha ni acha eye ye becho ye ncho ene ye se oda ma he kotoku ma se e me bia be ka kire ne se de o mo cha pata ne ya ntani ye ene o te committee so bu hwehwem eti kanya committee report ene ye be ancho no mo so di junction atoso eti da ben eti yesre ye turu ma ya maame ne ya nananom entire wiem o e me so sa tom wo mo never esi eti nana piao unyansa ne unim de a wo de aye adwuma wa America ye ko
gogo ne gogo wa woye nipa woye leonard unim nyansa wode unim ade na me srawo foundation form na wonia no ma ene wo ma menom ene ku ahwe no mu yesi akekafu a yakeka de madam pai asem wei ye kira so a kopenta mom de empata no ebe ma wo mo asese de ma wo na sumdwaba esan se yen yetim framem ene ye kan crofo de wo wa na obi fra yin ni eti de e koso odan no eti de wo ti won kahwe de koso odan ye kan ho asem bibia ye kan nyesa me ma apata wo muntia me ma apata ese ba ko pe bata ye wo man mu ni nyina da man ni nyina ene brichi aboye ti ye sre minim sera ohi achim kotokuma he so ho de a oni wo de a baafo sintim safo kire na wadawo ma piao monsore na munya bibi yada ase piao I be je fama ba na me ma brele famoso nenye ati anyway abrampa ansa bi je mu adwuma na nso ya ozire obi a ona adwuma ati abusuafo na yetete ma ye be kasa marriage material sa kasa no ena me pe marriage material no wa twempna ni ma be nsia eyiya tuagu owi a o se marriage material na material no se wunya na tela ni yakra material ni emunefe ya di material papa koma tela bonia adade no be pam na ye so pa aya karanga ne sopa opia sisua me pe marriage material be ma be bona bra bo bia wo pe na de say enti kula anso mu yemu kakra mai ya grace my Ransford me choice ma me de me yeshe opia pe marriage material na de tie nie marriage material ni ebusa se ye lalong e ya degedon e ye krepo anatapoli anago e de ne friend marriage material awade ya ye wali obi e free ni fie ene wo maba ene ya be kabom me character ena be ma character satam na ye date ni de ade bi eni wa e wo ma ye de ka ho because satam ni de fake obadi fake bema ni fake ni ya ware wi a eho ena brabono any relationship na asase no efrase emi epie realities no epie let be ka kire me say na ne maame ne papa wade ye ne fe pa ne papa onim baby a ne socks kura agu Ransford esi yade esi suntu awura he nu ana ya na yikakra wa na maame manane wose ni papa ni baby a bi je ni socks gu ne maame na ye bibia ade chia no pa eno anse papa na dware awie obeba no ne niam obehye bibia wo set odi ni breakfast maame na fa ne bag no akoja papa no gate ano ma ne bye bye etwose na awade no ye ne fe se daachi saa no so na wade ebeyi na so wono ware ye no wanya ne saa o se ne kum eja ne na ya wie so be flash kura no eye issue wonne a gira kwabana ne eko flash ni bin e de man o se woni bra no aka ho asem aka o enti o se so mo betu kwan se bi o mo kosra obi a na eye na kometi because one sha o makogu o mo ani mu ase ti se ba bi kura no mbekwa akoye yi a ni ku ni koja ne nan a quickly ese okosi akire na okohwe de asie ni santi ni se be ma no ba bi a etete no na sanya mai bi ni ho hwitim ejoso mu ko shell training college nam se kura sanka at least enso brai o se ma se mi ku kura ja ne na ya wie o si mi ku bosa shosu bia sebe ebi talim
just a lady kana sama na atete it was na we pa na me se me hete se me maame awade sa wale no ye mfa obi de antutu obi de ho o se ni ku ye ni niam se pasa ti sa koda enso no so ne cross a wakofa nti wa manage se be ya asudwe ebeba ho marriage material wo betimi anya material papa but se tailor ne nya atade ne be sei obey why material papa o hwe ni tailor hwe tailor it is one no antimi amanage ne ma ene ma be sei eti awade a wani abra kon watwetwenti a wo be ko no maame ese wo ye macho e wadwene mu wo yo bi a utirimu ya oda bibi keto bi na wusu bibi keto bi na complaini why your ho sa koda wo ye immature maame po ba bi tena papa bi go somewhere di usuja ko jirejire wo ho na marriage is not for the weak o eye adwuma eye woko determination perseverance and retaswo and ye dey wale enti prepare na nyesa material no de wo ye good but tell no obepam no e ho ne asem no beba no e mema ne bi nso mo sen crofoma ma wawia yes ye marriage material e ma mo fam ya mo mama ni na ho one ko club or twi shisha usahwana no de bia ma no respect nothing mo bakra otumi ma wukuntum ho obi fitafom sabi no obo dogi wo mu bakokra obeya osabasabasa ni nyina wi obeware a no hu se e ma no bi wa solid it okope marriage material no wen a solid bra ye careful ni ya wa shawa o segon a shawa o segon e bi ho karma is very real. Me say wo be kwa kofa solid de waboduku toba isinimu maso e choso abofo ataban na tade e platform twi e wura ba fie na shawo wo chen de ogina Vienna inchi dada atete wo be kwa kofa you very careful I be je tetema ni akasa kire me my lady osi pia chen my lady nyankopon hira opi na enkomo yi enkomo a ama bimu ndi wo nsa gu omuti enkomo yi enkomo a ama bimu abraba apem because the ehunu say mema pi bema siswa ene area watie ma be se du osem wo do mo nyina ti kwa akafom eduru brese opese wo wade a onya virgin an ope nanka na branche bi na ebo no nwon wo se bema bi asode a oso ope virgin wa na wedding nanso ye mema yi an ye mema yi nyini okre enti said na my lady wo kan abrantie no minim se wo yare awrefie dia ana se ye dambo dia because if you say adie ba ko a din manipa change nanso change ade ye constant wa ya brabom wo ye dey ensesan wo he no ebeba wa brabom malady ye ba baby fufuro hayi ye fru stairs ni ewura ha ye office kra ne ayira ye hunu ba bia na ye nyina atua bom enso kakran and obi ehunu ba bia wo no correct enti malady edu time bia nipa bi se suban bi ewo bi mu na ode mejai na onyaye a eye boapaye eye kwa bia branch no person ofa so e frustrate ababa no ewa wade no no correct na sabia bru sabia nyado sabe wajana idea obi kra hu ani abije mi to obi busa so ma me die no sura height sa de oso nti me problem pa ye a playful me betu kwan ana no adane madwe because height nti ade mi suro wiase no mi nyame mi suro no firiwa da se ne pie no ame amada zo mi suro no me du buo be ma na se mi suro pa mi sorry mi anajo konkonko ko baby a mema ntumi ko me ba be se amewura ho ayeko amewura ho mi suro ade a me fere ibj woni me na mo bibu se makọ washroom na me pie na wakọ na wabete sesent ho me fere dudu me fere epi sida
ti me hu se me wura washroom a me kura bag perfume enia ma me di koya me hu yi na wo bia ko hwe se bi wo bin abobon kronkra sa ponche bin enye abrante my lady onye guy kura eye village behavior so hono enti abrante no nim se wo hweye otie kachi we de ugu mema ni ma asena sesa enemre mu se bi wo yiri kura se siu boxer epini wom anebrei oni a ofra so wa ka my lady e ma no ye wade wo mo so mo ye seso boafo no mo nye slaves o wo ya leda ho na wo ne wo te de a eno de no nko na se pa kwabrane mika se kura reef wo bini a one na wo babasia ne ko flashy ema wo wo be ya bre wa wade ase na my lady said na make no we ebo apaye abrante ne ya won sesa na ode obi batun kwaso mu oso wa kan ti asumdwe nti wa twa so afansa my lady sa niema eno na eku nkrofo wa wade ase ye wade bi o feel say we de enshada nya yi bi asa eku obi ba ye besre we material ne ye very good and we de tailor yi kire wo hia obi atade ye hye no pa wo ze material nka kama papa bi and so style bi e pam no enye enu bi na bi mo de tia wade ase ye besre mema no say si so a ma ye nsan nkrofo ma so be ma bi ama oba bi adwen kura ye ne se be ma papa kura ni wiase enti be ma papa ono anya no wawade ase no ono na de kwasiampani bi ede ye no okwakotua ne soka eno ne ene enti be stre youth ne se ene ne se yehia ma no a ye nhwe ma ne yie so hono na wo so wo pe material papa wo no oba papa na wo so wo pe no as be ma no wo ye be ma papa ana wo akopa oba papa suban papa ben na wo as a man and as a bema ekura wo a wo de po oba papa wade no and vice versa oba a wo so se o pe bema papa no usu suban papa ben na wo da na dia obi ba meye bema papa enfama na my lady senka ye tie ho ase ehunu se da bia me kase bia mpanimfuo kase kwasea na wade no no kure nyansani nwade da bi se wo ye nyansani pia utimi nwade kame chiro na bi mu fa ne se bio kasa tantan bi eno kure kwase na wade ntia wade na wo kwase no hunu se afedie se bia buru se bia nya do wo kwase a na wo kwa akoda fom ama wo partner na titia wo so se ye nyina ye timi ehunu saade we yi a enka betimi aboa ye hunu se wo partner na wo ne na hia no bibie mu omre na wo den a onyamede wa ma no se ubetimi asonu mu abia but wo kwa akodane burden asama sa nipa no a obi ba na wo kwa akotete no edimbisira wo se wo mu a wo ho a material no fagu ho se wo hwe na se wonye tailor papa nso a obi kente bi a watabre wo ani bo den se pam no mesira wo enfa wo sanka because enye tailor bone ene nipa nkente na obi di kwa akoye na yefro enti ye besre pi enipa bi mu ye pa maledi enne mema bi suban boni bi ntino emma bi mu kura se wo mu support mema bi dabi because boa de boa be ma no ye hunu se sebe o ye kwase ampani bi okay enti ye besre ye nyina ye hunu se awade no e serious business na ye nyina ye nsuso ye mu abia na ma awade nya akoro maledi nyanko bo chira o me da se is a jump ya tete ma o na ya kasa kire emema so mama topic here ye ne wo dia be die aseda na ye de be ma wo cheze ebien krofo eni so mama awade de se ne de bia ye nyina eni mo no eye suku awade nye ba bia ye kɔ na sebi o ye kata ye ni na ye dwodwo ye ho na ye ton na ye ne ye pɛ ɛwɔ awade ni mu enipa mienu na ehia no mu firi abusua separate abusua different abusua na wo mo aba entete no ye sonko obia ne entete eno ntini se ye hia as I say abomodeni na ye train ye ho ne be ye marriage material ay be boama awade no atumi akoso ne mom se kwanya kwota se tese a ya de bia ammoa
minimum bi ya okọ aware won no nim so yitwi enchanse ho asof maame no de butu bama eso na dwetien so apepa bama no so sana ne maame etete no e na bema no so no free efia ya sink enema bi wa ya ru enchanse mu a ya de hihye na chese awo ansana ya yiyi enti bema no empedodo a obeka kire oba ne se ade odibutu fomi why the kama de nso efi esa akom no na oba no enti ase enti opeso ye marriage material nti no oba no ehuru ade mu a na ono ankasa akwakosa mfromu ama no so modidi awie na omohuru animamu no na atwatie na di asomdwe aba ede be na meka ne se yakwa wade ne se enima no enya yen trust yeso ye beboa na yatete ye pattern na so for me baby ye frenie se ya wo ye mai na se yen ya awofo no yakofa maize enti ya man ye do mu asinchen na made na ye bibia yenya daje tete ye nyankasa ye ma no na omu entimi enhue enema bi ena nkwa no so no wo pia wo kɔ no wonya daje wo tim frɛ ya wo de ehue bibi enti obokwa kɔ ware no na onye good marriage material enti bema no kofa amane nso ya wo kofa e so for say wunya aware enti na ma efio no aye denden dia enti ase no odo entumi enye adwuma ti ne kan say suban aya de ko aware mu no si ehu ye se suban no ebe bo me partner ana amoa no ana me ya me ye no ye trimodin ana se sebi ojimi ana se pesani nkunya na me di eko aware mu se ne sa dia ene ye nye marriage material ye de amane na kotu obi ba so e ba ne sa na wo ye bema so fa mo hwe ye no wo gya wo no ma na fe na ma seta na kwakwa e bibibi eno ntin si akwa wade ye hu se we are matured ye hu se ye de bibi ko boa ebusua no ya ye ko chichire no na mom nya se ye ko fum bibi eno ntin ye momode ase ne ye bia no ye be gie towe se bibia e be ye ne mom no obi anya perfect de na nso kakra ka na de de mpaebo senes of mama na wo chirechire den paibo eta echire na ye tie enkrofo ade na ye hwe enkrofo bi aware na ye de example no so for me ebe say am ya ba be good marriage material na me entese ho na me nya adwen say me yo Kristo ni ba ya ware me ntimi nya me enti me kwotete be ma so for me ene de obo ye obema be dwane akọ eja enti emomodia na ye mei ye momodia ne ye ntra se ne ye hu ye se ye dachi be de animu a sebe wotwu mutan wan ware a obetwempra enti wobekọ bema fia na wobekọ oba efie sesie na me bei so fa me nim se bia sa wote ya entutu bi na ewo vrende mu honomo me nim se bia sa wote ya se wode ka jam afi na me twe na me hu ba bia na ade no efire sebi o we are marriage material me no ba beda ana se ba beji ani ana ye di nkomo kura sebi na wonu hu ni a so fa just say we be put me off and na ma ni ma bebre ne mu asam ni ma bebre enko ye ni nti ye mmodi ase ye be siesie hu yie ama aware ansa na yeto ye nan akom of ma me da ase ye da ase case number 1 James Arthur complainants Mamponten one oba ne kuradu ofori Samuel Fadi court papa abije oswa be katananim okay papa ya osanti katananim ma me why James ya Bible Quran kasa prekoshina bodua ne bi focus apede chompe bodia yeah man kasa prekonka ho peja koso mi James Arthur mikra bodua mikra kasa prekon sasa mo ame bekan mi nitro no krenko oda fasio James asemba na ade aba okay mommy pacho mi no madam Samuel Fowi the offer di pacho yaku school free of phrase from primary JHS and then you senya the same SHS okay ti madam fumre so atifie yete ben nti no ye wo school ana so oba fie to oba fie no ana oba to nyoma bi ti oba no de entade ne biscuits ne nyoma kakra bremi na wo we na me wo school eno no ba fie no e dey no e boda ine e boda ba okay as no ya nti oba fie ti obeje obeto nyoma kakra
at the buy. Or sit transfer could do try to say mean chow. Until a day and you want to buy no. Now chain and a ring be count. Chain the 2 cool. Yeah, and a ring. A count. Until or they chain the ring in a bremy and in your money now. By any school team man you shoot. It's near a co-program be. And I'm the ring in the shame is about chain the man you shoot. Until free time the ring in the shame in Sano. Monsieur the answer and quasi. Do I am 2 class because no, not could be dear and says, hey, may a good work class. Ringing out with the share with son. If you are the enemy 2 class, let me a good work class. Say no, Monsieur the what down for you? Patchine. On when I do ring in the bro. Patchine. Bema Fefe, Blacky, Cotraha. Nadia Vegetani. Ring in a mode by. Patchine. I be on the ring across by. Away. Mon femme to at the end so na me dey nsem table no so mon fam to ha ya katabranti ani mame ni wo fo da chi onya ba bi gina ejai tuntum na no kokko na ni ahan ba wo so ma ne tan ofori etesai ya o bible kro bi focus ya snap kasa preku ni bodu apede wo so pe bodu a yo die na fa kasa preku ne ka ho peja koso me ufori Samuel. Me kura kasa preko. Me kura bodua. Sa sama me beken. No krenko a. Me nintro. Fasio. Enti oba no wode bre wo. Patchine. Tu se fi sa wo share kawa no. Eni ema ye basa. Na se school no wawie. Abije fatu na wo ye producer no sura. Wo de atokrata so. Ni agresu wan. Was if picture move trying to pick na da ho no kawani etudi kawa na so wawie school sure David munwie wo se kawa no usua de awu David etu susu se wadamfo yi aye bibi Patchine cause na menin free GHS ni primary nyina no se me ya de chen ntino me hu se anu ntina oyesa wadamfo wo ne nenam Patchine na wadamfo sabi oye cortis so ene mean chile die ba on kwa so nso na sa so nko wajibodu no so wajibodu a eti ase che madam from chain supan ntina ofori asama wo nua yi kai enokre mommy ede ani de mo enye nokre isan se me James otie like so I madam for pa I'm in the primary JHS na ani afi etumi so ekọ SHS baako na ase oyo bi obe me pa iti dey be my break ho me so monko waiting room ba transe na sem no ejeje ba no ano odin why monko eti na brand ton aduro 10 minutes imra ate wo fema mo nya sa na fofo pa na mo be ma kawa ni change sem ba ba ha ma adwen so ba me Sadia we ya titi BS ti anokre obi akumobi na no ya na no ya ebi akumobi friends mnet anazo makana say Queenet unit and friends Queenet when ya scholarship na dan for pa wone no na di agwe bibia na when ya scholarship ya wo obekọ na wakra no was say ene that say yanko gi ani say ya wu to kwan wonu ko ji no nko no nsa kuri di wudu fia ne yam yo wawu na da na yira so ba me ami pianto animu kakra na enyo amamere fi ba Herbal no ai kawai na me na baby kawa so chere me na akofa asem ewiase mu nsem dos so ba me nyankopon hia mo pa ene eye edafoforo a nyankopon aye ye de encha kase ebe free Dr. Ba aso ye ediama yetiefo ene ahwefo enyina abra ne abra nyina se nyankopon eye adom na ohwe so ma adepa akyen na edaya wada eka ne ho ne duru se ya na ye nipadua wapomuden wasem ane ye beka kyerewo ye se apomuden card ye pai na se wote anu afobi fi se obienim da ya de ebebo nipa dasani enti abra ne abra nya sa wote se ye se doctor bi eye papa wa ben wa haban ni nubra ni nusiri ni nkohini a wode ye adwuma ya bibidura na me se wote se nipa kro ne ni se ya no anya adaje no afa wo pen se wafa bidie bi wafa chalk
na fe waje number no na fe wo de agu ba bi ye said ye be ya yade de ka nipa ho wusa na anyare a wunyina betimi ayade opie no obetimi aka so aba asase so wonyare dansan wawu da bi fisa tro na edi ache na oka se ye ni dua na ba yemfa aba ne sa yade kire se enipa da sani be yare na ayare wi a ede na be sa yade na eya haban na no na ba heba ana echamfo ba atimi akotete afiri kura se ede abepie krom se yede same ne umienu yade entiema bo ho dawro enkyere wa utie yen eti sa yade bi da so aye kwankro amen na wo ye ho hwenye ya je number no na fefu ani che ba Herbal hospital na fe yansa o yade ema yade no emfiri mu Dr. Ba number no eye 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 3482 0244 08 3482 me pacho number way ana Dr. Ba edidi juma ewe aso ye ho Dr. Ba wo hwe ne ayewo Kumase atonsu agogo Kumase atonsu agogo Aban hospital na wa atonsu agono na chi ana Dr. Ba yen yewo afe enkranso yewo Spinters road 18 junction ho ehon so obehu Dr. Ba ewo mesa awie ye di nkomo ne edi nkomo a na da ne da nya yesi de wonim ye no aka ne ye ne nipa ne ho kyere ne wo saade ne ho no no atimi aba enu nti na Dr. Ba se kroma nyina eni wiase nyina obi otimi hwe dompemu yade dompemu oha dompemu amane no eyo no achamfo ba enyalwa nyina bedwane hwe asem ye kan oboa woje ho akini a ukwa wo besa aba enipa bebreje akini enne omote yaso ye a omobo omo nsema Dr. Ba enu nti ne yaka cho se yesi kroma ana wiase ma de wo dompemu yare no ohun ahaba wo aduro no eye ba Herbal hospital echamfo ba nyalwa nyina bedwane eye dia enti ne ebia na wo de no eye wachi bremo kase no mesel hye so tienie eno behu nipa bi oba na wachia eno behu nipa bi oba na wagege adam ne nante yakura nkoyi eyede ntia ohaw aba na chikase ni ntia manipa dasani oya chia eno na Dr. Ba ye mecheche onsem bi na te ase se wo hye ase se hu se wachikase no eye oya ana wo chia na odi aba na so ewo ne ehw ama saa no ma no afiri ho ama wonsu nipadua no atimi agina ye ade anti ne yakasa ye wo achikase ne ye wo kasa mienu bi aba ko de L4 and L5 na de me che omu ne se ye wo dix bi ana gregre bi eda sa L ne 4 no ne 5 no entemo na se wo de da mpa bi anya so na se ana se wunyinya nkwanhia bi ana wo teta akonwa bim edi da nkonwa bim na se emwo na se hakase na wo behu se akose kase no na afi amani padua o chia etine ene wo behu ni pa bebre first nke gaso obi chia kura na nka wanya beete ene na sefo enso na se abrante obi oba onya 20 years kura wachia na oba sede wasi agege adamu no ama ne nante na enye no na chese enipa ahomete nanso emra wo bepie yan yaso e on ye kire ne se baabi a woda no moa ono anum ton ose na baabi a meda ne nyene nso esi ade makoto mattress ye kama enti meda wonim se wa ye pinti bi oda me ama na dane asem ama e dane asem ano no afei na oba beto no bi satam no wanya yade no awie enu ti na Dr. Ba de bi e ba ye nchocho se obi tenase a ontena ye no agege adam na ne pentwa na no agege na ne koyi ayeretan wo se wa chika se obi ne mpa oda so mattress oda so nye obesole na atiatom na asa apagya ni nyina wo se wa chika se achika se no ha betimi abamu anya nkwanhia bi ana yade bi a de de ba pa ne ye saa enoma nketenkete me dama na ye me transe man tena ye ene obi wo trin wan bi wo obi hu se da ne da nyina twin wo nkom no okwa no wahwem no ho TV wo koka wo no na ato na konwa nanso awie ye no obi hu se ede yade abra wa chika se no na afi hu manifise nyankopɔ bo chika se no e won kura bata bebre e wo branches bebre baabi a wo baabi efa enti bia wo de ho ka eye eno na me cho se mienu na wo fom na L4 ne L5 no se eno ka eye nipa da se ne wo bachia enti na wunua bi chia wo ma bi chia ka che nse nya adutuo na chika se no ma hawa pa ho nanso baabi o de baba de ahaba betene no eno ne yebodi a cho se Herbal hospital
enti na enipa bebra na nkomo achiachia na nkomo yo mu hwe nye yi no enomba Dr. Baso e onyankopa da roma me na wo kasai omo atenetene ama nante a na enkoye ni nyina atimi akoye enti ani da so ho se odi wani be kire Dr. Baho na wachi kasai na mu abiebie wachi kasai na infection bi ama nne wo ye ho hwe nye yi no ni nyina wo de ba Dr. Baho a yade aban ebesa yade no ama how bi a wo spinal cord wachi bremo no atimi ayeye ama so ho ato ya number na edidi dwuma eme nkrofo ho oto mo no eye 0244 988 004 0244 988 004 pacho me free ya na me kasa ya na wo frɛ said ye be ya yade na de wato from no beba ene obi adwonku eye na ibon no ama na waka dem ene obehwe me mama bi me papa bi a ana me nua ba bi a no otimi nante pa nanso emnetia bi edena hwe from edi ntia ene ibon na dwonku no kasa na rewe amana yi enti no nante a na ye ne yanti amana kadom a wontimi nsori nante yesew ye tufo aka cho se wa dwonku no awata so na ye oya ama na wo nante a na eka wo ama na waka dem no Dr. Baso woto ne nsa fro se Brian ya so ye ho ne nche wo se ye dia aba betimi am dwonku no arewe no ni nyina timi abaye amwanya hoden atimi anante enti obi ana dwonku eye ne ya ayie ne hebo no amana ka fom no omra Dr. Baho afa na me no wo kasa enso tutoi obi sasaburo di nya obi so dia ya arthritis ena ne nsa echina ne ha ena otwa ne kontwa obi ne nsa opagya na aposo nyina ya ne ya ena me no wo kasa ne nkasa mu hwe no dendenden wa no hwe nyeye obi ne na aposo ana anka ya sifom ya ye ne tokura beta ho amen na wa no hwe nyeye ena obi de ne na kura sifom a no obre no ote yawo we nyina na Dr. Baso ba bia dompe ne kasa ehye bia no ha ne amani abamu enne ama wuntimi nante ama na opagya won sa na ansa ye oya ene obi ye ne nsa se ya na ye ne ya ene obi ne nsa ye odebo wochi ahonwura betuatua ho eye die ntia ya de na awuramu ama ne won sa na ye sa ni nyina no o de ba Dr. Baho ye nya so ye ho a ade ba ko pene ya make cho se eya haban ye ni abrofuduro ye nya operation ye nkofa se ka bi enkopapa obi a eya haban na ne ye de tototo ni padua no so ema won so unya ofa ahudie enti obi a na aposo ne nkasa mu we no titiru sasabro etete no amene wo bre no ba bi a wo de beba eye Dr. Baho aso eye ana beba afa obi anya nkwanhia ameno so ne namu abuse pen abu amoye na wo hwe enyeye wo de ko namba bi ehia nsem fata Dr. Baho wo namu bu a wo nsem bu a ba bi akasa ebebu bia no fabla ye ho afa me no wo kasai obi ho a eye kompo ene wono so obi ne kompo no oyi ana asaba ma me nkyere wade de ntia oyi ana asaba ne se de wodi padua wo system no entimi ma abonten entimi mfirimu de abehye wo amomo amana ye kompo abemomo no eno na doctor no ayi no enu nti na timi ba no Dr. Baso bagie adura wo beto afa stroke yade wo ba eno nso ye besaw ama ho ato adwenimu haw ene twere yade bia no eye Dr. Baho ye de kasa no abawie ye ena awie mesi afutu a metumi atu anse fa Dr. Baho number no na afa yale bi e betete wo fabla na ye hwewo ye number no ye 0244 988 004 0244 988 004 and ye was 0244 08 3482 Dr. Baho Kumase Atonso Ago Aban Hospital no Enkran Hospinters Road 18 Junction me so fa ya die nyina bra Dr. Baho ne fa haban no ntu asema na awia wanya nige e de afiri ho aka se eye ba so ma me yakopon onhia so papa that's it ayo kasa o mre kwan ade na dwuma ma abusuafo said ye start me kai se na brampa musumu pay change battery the force in free so wakwa mampon commander ewia mi chiao pa yada was so na abrampa ba my update ni ento asem ne so ese enya asem ketwa o matena sema se de aduru ye kwa attorney general ho ako seek advice because said the lawyer upon kind way attempted murder to when abrampa also way attempted murder when your case here you can say it's na fie na yes
bra me pa cho frɛ Mr. Abraham Pama me why office ho bra na oni mi bewura mu na yanko yanim yesi akra ne papa ne de wa ama on say no na Abraham pa ka se sa Abraham akra owura no ne pending so be hunu no edi pa enso papa no a o ma ye hia akra ne de wo bae nti eno na ye betie de ekosi ya samu Arampa ha moko aye malady we da CP nyame onhira malady ye kokko pie mu ye Asante Mampon e police commando e crime officer Mr. James ye kopie ho no se de osi je ye fe so no ani kakwa ye dana sinya na police fo nyina te a kaduma no ayemre kaduma na ayemre ye ko e na se ye kode commander oni ni CID ana branche na mususu se ono na e ma ye hye abema no so bai eti ni nyina nkamfua nyina ne se omusi nyame yadoma benada if say juada nyina holiday e benada de assembly ko attorney general office ye office no ofin so to de kwa de nhihye ne be free ababia no be free ye ne lawyer ba be hia wo mu se ye de kokota ne de akona afi nhihye na we ya fan kokota na we de dey se de wo mu na me chirma chire wi enti se kokota na se ya fa free honom na ye de e kontima lady sisi ade asem ba bia nya du na ne abie ama de free mu ba bia no agiri se be ya asomdwe de ama ye nyina mali na papa no bai papa no akra ne papa ne de according to commander say omo friend no omo anya sanra wo kan wo se ne ped ne o ye nipa bia ho se Facebook ni YouTube no anwa nyina woni bi o eto bibia no akoso wi ase sama ye kan ze bia ni ho a ono obete ho asem bia wi ase ni o friend no pa no ofa new number onfa new number ba no phone so onfa na my lady ya rehosem akra no wasu ewo police station ho damn wasu papa oh o se se ekobasi ye na se menya atentene a se ceremony ye nyina ye free akra na numa asem no o se ceremony ye nyina ye free me na nanom bu afu papa akra na papa no ma ye hye no edi ani o ya santini wanyini nani afi nani afi pa wo bo ne le bai oni onua bi ne bai ne eye commander ne eye ni etu obubusa ne so no tu esika ma papa no an sika ne waje atum se so no tu ai eye nhihye ye omo ye odi tu aye nyina ono ni din enya dance fo nyina wo so ma lady ntidie wo no etu omo we sesi e on se de na make asa ka ho asem si aye denden de wo mamponti me catch driver ne se mesre no onfa me nhye baabi na ba be ye adwuma enti kwan bi aso mba bibi yo eni asama daba man so nya agro James ni same mon transie mimi di na Abraham pa sam no so mon transie o mu mienu nyina agina dakam ba kwa koma ne nyonko kawama eni eme ya tutu ajeje mu nti agya same abrantie unim no kwa beso no so kwa ntu usu unim ne kwa beso mommy James obi o madam for pa like yatna bebre me ne ko JHS nyina na fenya SS na me ne wo school mu no o na ase me ho eseda endodo me ye ti me sere kwan se me ba fie ma afma ba bepe adura akra ti me buy na emina no frame say o school minti la me ba me to bibi ka kan famre ne bia le top atale bia na se bibi ka famre no am se o mati eti mommy me ko krum ti me ko krum say oh say like why boys see there aha there e dem ya atale bia e ka mama eti mi anga sa no ye school mu nyina no ye boys there oh ebi won ma kawa ne change there e common ho no ti me ko e no
me ko krum kejetia na me ko am say oh we dey timi na mo na me toto kra me to chain bi kwa de she na am say oh madam video on na ni jika wa ho sa dia ne ma me pa akonkoma no ene am say so ene sa dia me to ba akokoma no eti ene ma bia me to na me to kan eti mommy to wo me makoma mu de na me ne adwembone bia atawe achi ha me to koma na den o se mu ko school hunim se onimade pa den o so se ka wana fe ni me ye basa mama ene me mo hwe to me no me makoma mu de me to koma say like say asadamfo ha sa am tare no koma no ti me kwa me to koma am say oh wonu ko na ni jon say oh boy ade de efe oh we de damasina ka waye da hu pachan ka we ya wonu kwa damasiko say oh we de obeba so na say oh boy we de say nya enuafo we de ayi na efi ba kuma ba kana say eya sa ba school ba kuma de enuafo nti we de boni bia nim we de boni bia nim ti we de no life we de ehu ya kwa so tuan ska bia no sa da na me say oh okay nti owa am de ma no na fi obia ekọ ne class nti I say me nim de buy na I say wasa say e complain say I say boy na say osuan dia na say oh and nti problem be say akwa na fo de bia obetima ka chem say bia e ma sem kwa na ha na say bia bi say na kwa na kwa bit na no girlfriend oh mommy or girlfriend la yan etia no bia o girl nje ayo no correct mo eti no ususu se bibia ni bra asem ba da na wo de asam 2 years asam no kan ni oboa fi se a free time na e ba asa no me de ring ni se wa na ntoto ne ma yi mami me de ring no e ble no se me ya je ring na ato ble me se me mpebiem je oso wan gibiem asama kan na de tiro de ade bre na so mami se obi di wato ade ble me wo de me se me mpebiem je ade tiro na onje o se ade tiro na woni o de ai bibi mami o de ai bibi mumu sa mo da bibi na kanya me se oh se me ba de me pebim famro ya ko na mfo die me ko kruma me toto no na me was drink no one page ade na pese obeji oh mo mi sa dia mata be che madam fo die se me range kin na da fo ade so me Debbie enu de me is a champion mami musa no adenti ana wo mpese wo se ji a wo mpese obeji range na mami jidi saudi ai bibi no oh da me wato ade blue na nipa no mpena wo se ji a ade na wonje je so ade na bibi omi me fanya we na one James fiti am fasi ya ko school nya wa woni mi se we de we asi ni pasisa ni pasisa ebusia fo obi be mi se party anka we de kenya wa ni pasisa ba be se me ba fie me ho fam na me ba fie ana se me nto ade mrɛ mi ko krum eno ma kra mi nya na me se oh e de madam funiti we de ma me to bi mi fam mrɛ no ami to bi wi enti me ko mi hu ka wa na me afi me se me to ama no me to ma no afi de akodu enoma bebe sei ense mo kan de mo me ne kura bia ni am so da je wa de me mpebiem je bia ni da bi James da so ma kan ne kura bia ni we de yan kwa sesema o kan je am se je wa de yan kwa sema kan kan asi no wa de da bi wo se je wa de ah me mpebiem na che ka ho awo mi a che ka ba che ne ma yusu eno so me de ni nyina ne ring nyama so wanje onim di ode ayi nti so wanje me fanya hwi me fanya hwi mo fanya hwi mo manage na ade fi se ani obaje me de be sha nsa ka wa no ne me de be sha na de be si na nyasi mu de mu forgiveness na pacho 26 April ye ko Liberty Conference ye ko akobom paye enya sam akodim paye libe ye nyina da ye ko akobom paye yakọ Oman ya wadu ba chose we God's agenda. Enyasam ketwa. We ya washing of feet part. Ye ko pompaye. Memene da no pa de. Na ye nyina ye duru ho. O ma fi jubli pa. Ampaye bedwa. Bra. Na onyame mfa no so nya wadoye adantofo. Eye minister Same Obi. O ba be hudwom. Minister Sete Champo. Ozo be hudwom. And a fe minister. E obeye de. Oh glory. Hallelujah. A bishop. Apembrande fie ne ho. De odi gu sa. De odi tu kom. De odi gu baby. Onan. Ise ibo. E ho de de ni kire. Afa ko che udofo. Enyasam ketwa. Wase oyere. Bomodian na fa bi ko che wo mu. Ye wo Ashtam room adehye market ye. Ye kwa ko GB. Akoma ya dofo. 0598585219.
Absa Bango also odwen ma hu yenko emani nyina ne ye business account ye kwa kojisika ye dwuma obema obesia Africa na city ba kwa kopem 2 million Ghana cedis enyasem ketwa collateral free ye ko jibi enye ko fa dan krata ko fa debi wo so wo boa ma emema ye yankase adwuma yenso atumi akoyani bora Absa baby atete bakris na kwaji nchiremu 0302 429-150 Joycam Roofing Company Limited. Ye kwa kobo ye dan so. O ye woodworks. Ye nyina fie ni kire ho. Trusses. Ensuo toto. Enya wo abapete. Enframa fa. Oso be ma free estimate. Ye nko no mebo so man ye. Ye oso ko be ampa ba me. Akodin gum. Emusu nyunyunyunyunyu. 0540125816 Tachiman. Ye wo Ahensha Brigade. Diamond Scientific Research and Alternative Medicine Hospital. Ye ko ho sesi ye. Ye donor Herbal Mistro. Ye ko je dro. Ye me vitality. Ebemo ayi gina so. Be ma be chiren. Na ugina mu. Osure jai. Osure pillar. Ni nyina da. Ye de ni kire ho. 0246727677 Bipini Tomapla. Eye wo se dro papa. Wo bo ano. Kokko jibi. Oyam. Ni nyina be dwane. O se dro. Ni nyina be ko. Na si wachi. Ni nyina be free. 0541337810 edu chumu edu sai ba mischa. O se madansie ni. Kokko fifiri. Ma mi wo nuro. Atiagu ko. Ono ko jibi. O de diabetes no sonko. Ni nyina be dwane. Edu samala he. Ebetu mare ane typhoid ni nyina. Na de atwitwi. 0500-110-115 Leicester Ghana. Amoasie o amoasie. Yankase pa. Yekase yas. Kono extra long, heavy flow, minty, echiniema, ebesusu, edum, baby, 0501-390-337, Changeman Dental Clinic. Young conqueror, yes, yesin ye, ubesi, ubefile, ubepolish, halitosis, obemani in a jane, Kumasi Abripo Junction, only a walk, total filling station at you. 0559139582 Katima Herbal Center. Papa wo nuru say infections. Oh, to a sentence. Ni nyina be ko. E be dwane. Fo ni chire. Pressure. Na nko fibroids. Prostrate. Papa yi. Ebuakwa. E ho no wo. Ye be Methodist asoda. Oh, wo nuru. 0246914717. Dr. Dawood say yale awonsa. Eye jimi. Kwata. Adwaman. Enu de wonsa. Yakabia. Oh, to ase. Edwe so krapa. E ho no ye wo. Wonum 360. Na de want ni 0241244012. Midima fosa wani amawo Dr. Time da so ato ya de so wa moya de dia na no nkyere se wonsa ka ho ebu akwa ni kyere ho enkrapo kuase e ho no wo mayira 0500-727-215 Exodus kokko jibi yene yede dandelion enyasem ketwa ni nyina da capsules etu pressure tontoani mienu na ni wa mienu we mienu emprensandako ni nyina be pressure diabetes ebe dwane 0544470033 Weye piwak. Eye 3P. Garlic mixture. Koko jibi. Eye toa. Ehwe pai. Kesi amroso. Ebe dwane. Nema shawso. Eye 3P. Ofra ekunta. Eye 3P. Wabo wasa. Eye 3P. Koko jibi. Baby eto ne dro tu etu adro bia. 0248928824. Lawson Herbal Center. Delay my capsules. Yene yede virgin yabo emrani say ye virgin doctor. Koko jibi. Yabo adwuma finshedro no. Owonro. Ye gina ye na so. Ghana faji atum. Fo ni chire. Lawson delay my capsules. Ebema bema gina local capsules. Na tubi bia. Mixture. Every ho. Ebo sese ni pedria ye mukro. Ni atenka wo ba isu fite gonorrhea, syphilis, trachomatis, bacterial infections. 0242133577. Na yanko ye nimwe. Me pa cha onkwala ne we. Mla. Na kawane di abrante no boa koranya mani so ha. Obeje okawa. Hwe mo se mo ye nkwala aboni. Abrampa from bra. Betra konwam. Omeje ne kawa. Se chendi oso wanyusu. Me pacho magra mudie maufo ni msemo ye namfofo oza try ata waufo mo maame no ni msemo ye namfofo pa try ne ba sa no wo bo waufo amane cho men kan cho asama enti se wo mo omamane da men kan cho adentia trafa ko ne ja so twa mo ebi se mi
me susu say madam finance by me nya like me nya bibi party e chere say you no by me susu say you no bi akawa no eti na yesa bra also wa ba o ma me ama na ese bia what you there we na akwa na amfoma sem nti we dey as a o say o ka che me say ese na esi no am say we dey menti ase wo sha eye atai na na brampo no na de asem no bai se ifi se wo de kawa ne share no osua de a enti bra titi fa kawa no oh that e kawa ne menti me nyini bi se magic kawa ne pa dia as my friend is like my spiritual father ansana what for spiritual father say mommy tiere o mommy ti se ma kokuma kota de da bro say as a friend amata de na bro meaning that isi ade they say me is a champion is asem no me nya kana asemuni e mom meaning de ode isi ade na koyo it is a magic pa dia na say my friend is spiritual father anya sa father what spiritual father be esa father na ro ko to kawa no boss spiritual father bia mane da bi si a mom isi akawa abrapa fa kawa no mano da bi mom kawan pa dia da bi mom kawan pa dia wonye kawa no na chezo de kawa na ibi ene na de unia ne kan ne no kawa no to de wan hye na de umpie o de kawa na o de ibi mo fama no me fa kawan ye bibia me fa na ne eje wade ye e mom ni timi nyi sisi a sa de na me de ma no se mini do da anako sisi a enti se meji a ebia na anwe enti kawan pa de meji pa de as me fa me fa fa da nya sa pa de me san wo fra o spiritual father no aye den so pa kwa man sabu sisio sa wo fra spiritual father no aye den the best apa de nya James na kawan de fa kwa ni kawa no o da ibi mo fama no se meji me se la me so me pa de me ka se kawe me pa ya da bi menje abrampa na jawa di fa ba ni kawa ma no maledi na kawa yi se de wo si ya menyi se minya na de wa abrampa wo usuro afia ke maledi me fa na de ma no je se bibia ni mu aje waso anye kawa no na na abrampa fa to na ni ompie wompie ne ye betena ha amade achi asa ata wo de betena give us entrance me say enya mo fra prosifo mu na ne wo be se kawa no na do ade akọ mo se mo ye nkwala bone wo ko to kawa ntere esuku ni wo ye denya skato sa kawa wi we nga ne bonya de me ko krum no en wo se che wa de e mommy as long as enya ko ni won kwa me to menje I say bia me from spiritual father me ndo isi ode kana ko ye ti me isi akawa pa na me to menje da me to menje then me say that James so be fa kawa fa ko se meje kawa we pa de oh da be nsi kra da na James so be fa ko esa pa dia give us yanko why Yamagana Park Bambra Sompa 93.1 live on Sompa television. Ya pass it through na Herbal Nkomo at the Forgivers Herbal Center. Yenra hodwo enum ayewo edwaso na Herbal Nkomo the Forgivers Herbal Mixture drive one boost immune system, malaria, typhoid, and afa join the sebit wa say kwanhon koso at the free ni pede animu na afa so give us GC mixture and afa give us GC capsules and so atemi abwa na nemu yare any other related infections a bit was here nothing so give us P capsules and after give us co capsules and so ebe buana mema one more dear friend say erectile dysfunction and kokoni amamai war ni pediane mu na afa mane mema when I think a semi from low sperm count and afa premature ejaculation so how ni a bit was here say wa fe 2025 a chana Easter Friday nya hoden shonko na FG weni na after month Easter festive no watan so nya hoden e de adijuma nti gia number so be free on 0543 222 470 0543 222 470 kind channel to say baby oto no bia wo man Ghana mo niti 2 pan herbal shops ahodo no kwa insist say ope give us yen product ni bia ma foforo bia say di dwuma te say give us a Mr. Menje the original give us na if di dwuma ye hye come na say e de free give us GC mixture and if give us GC capsules aboa na enemu ya re ngana eto ase de free ni pedua ne mu na say the science ama ya te ase ne agidi say enemu ya re 99.9% dodo na no ayade say empemu hyamude na de bantia no de yenim na yase wi ya no
no e de free honoma ye wada activities and nipadua no engage in and non so teme contribute ma enemu yare ahodo ne bi eba nipadua no so na se de bia make an wiase ko ba tan won hwe bia sa pomode ho nsem so World Health Organization na menya ho ntiase se enemu yare no dodo wana ye de fa ne say symptomatic ne ka se enemu yare bi ye symptomatic a de pese a che nyina ne se enemu yare a aba nipadua no eso na so symptoms ne na di ama unhu na yare aba nipadua no so na symptoms ne na di ma unhu ne besedan na wahya asese wo so ano nti ese hospital bi e ben mu okọ no ma no wa test positive a na ne wahya asese onom give us GC mixture and afi give us GC capsules adrone bi ebeboa na afi enemu yare ne betu ase e de free nipadua no enso emu ade se metallic substances ahodwa ye didi dwumadie no ade se no so e contribute nti mesraw afiti shaving blade either say name one kasa we de ebe ko barbering shop and I say one kasa be to de na we use and I say the public one no be making sure say sterilize anon and I say the so share and so go and I say the cleanse eye anon no ama enen etimi aboa na sa eye enamu yare no potential ebetimi ama wanya bi no ebeboa na etu ase e kwanhwon koso e de afi woni padie ne mu we are no the free honoma body anase nipadua no contain ni body fluid nipadua bi anase nipadua e wo bi yese ayade se sa fluid e wo nipadua ne mo no sempam hyamude e kosoa na se ne yam practice de afene se sexual hygiene sa fluid ahodo e free reproductive organs ne mo e ba no se ne e ko nipadua ne mo anase mpo wo de won sa kana ma hohoro won se ya potential obetimi anya de afene se na mo yare ahodo no ebiya wo de afene se extreme kissing se ofi obi ano na the exchange of saliva boying ama yetimi awesa aduane sanso na afeisa memi wo bi na se mefi obi ano na so bi fe mano ade se potential ebetimi anam so ama wanya bi especially senipa no ewo kotwa ewo nanuma. These are some other avenues that may contribute ma wonya the friend say nemu yare ahodo no emu ebisanso and I say their friend said digital vagina penetration, commonly a kind of fingering, and also through that very avenue, a bit man, I'm some when you've been to say, young practice their friend says sexual hygiene before and after sex, send your bay compromising on your health. Na yenya, dear friend said, Nemu area, a hodono, and so emu ebintimus so get tested. So when you be na wape give us GC mixture. And I forgive us GC capsules, a na enemu yare, any other related infections, a bit once. A public washrooms are hot door, but him say, and nanich, and I don't want to be too quiet. So, oh, baby, we need more health status. Public washroom and I debate Germano, obey to me any antiseptic beer, would GD say a bit to me a cum and one, I say, Bebra one, I say, now the good WC, the Musenia Bay, what's not so young here, and a reproductive organic exposer, and I'm so Emma, when you've been to me, so, yan recommend you do keke ya chro yare ne kofa by na afa wo bia ya recommend you draw no enso de ama ba bia to no bia wo man Ghana mu ne titru pa ne herbal shops awodo no kwa insist say o pe givers GC mixture and afa givers GC capsules o sha say ne unya unpleasant smell every or reproductive organ say mo your ba we ye bema boys and asa bom sha say egu we your ba ho nsem ahemfi honum ne honum ahya ase enso enlarge more than said the city and asa nso bone enso more than expected that when na syndicator bon kai we ye bema o mema yo hya ase enso say eba from ho hya ase say ye ohene oba experience bema experience unya give us GC mixture and afa give us GC capsules ya no me de bom ntimi number ako enya ba ako nti I recommend you do ne keke ya kire we yare ne kofa by and I am safety precautionary measures a obeya ebetimi anam so na ene yare no enta many pediano enso emuntano ye give us GC mixture and I give us GC capsules give us P capsules and I co capsules and so etimi eboa ni pediano na mema one more their friend is say erectile dysfunction and one of the societal problems ebeboa na sa how na etu ase it is said you bear my bones and you have na chebia one medical wadada na out of emotions or the young was enkwala no kra won hwe won biem and am sa act na ese no ebasa the friend is say broken homes and as a lack of parental care and control a honum na sha said free it won say enkwala no awofo agya aware na wonom engage in menace wonom ye hu kasa me no mienu
kwa adwuma so yenya kakra ya de be fie no na wono mahia na wono magenti ya se emma saa hawo ne bi ento ma bema o mema yo engineer brand se ye ka ne se ya wonte ase agese bi ato most of efie bebre majority of our more problems no honom ye the main causative inti ya se so pe give us p capsules na fe co capsules on no na woni pedi akwa fitness arteries generate moja e de aba veins ya wo bema ntine no ho na watimi de di dwuma ye bema na wo de fitness low sperm count e beboa na I improvise am ahoden and so abamu sanse na fe ya se wo fia exert a lot of pressure our reproductive organ so jano freely send ye be ne ahoden a wo pese nya na fe dwuma de a pese wodi de no watimi and so dia dinta no ye give us p capsules and afi co capsules natural blood vessels no stretch obe pass out to another said we be ja online bones na moja and so ewoma onom give us p capsules and afi co capsules on sa how na betu ase basic full nutrient nipedia no efa wa bra udi de no byproduct na nipedia no mpe na e wase barbontin as waste products na so ntimi emma no onom give us p capsules and afi co capsules no ebema sa byproduct no etimi enso aba abontena nipadua na nya ayaresa no so timi pay se di aduane ahodo a contain roughages and as fiber it bonse anka ahomatia na ewom no fiber sanso na afa mango so sa ebebo na stimulate na ene carbohydrate food ahodo na wadi a starchy content na ma wo yam etim no ebepia ni na aba nti yase ye treat is balance the equation of meal many aduane baako at a time, especially carbohydrate foods no na on top of it or they give us p capsules and if give us co capsules finito what they are no ap so na eboa na sa how ni na to ase baby to no bia nation wade kwan sister ya ma foforo bia ni give us a din ye pa mesrel menje from 0543 222 470 0543 222 470 numbers no was screens and I say obetimi afre na woni ya na bon komo questions bi apese obisa don kana mpanifo wona mebejo so na won so betimi abisa nyame na me answer kwani sabre a wo ho kwan so obetimi afre e ma na mema wona tenkasem enso abo from na ade sebeboa na ene isa ha no etu ase 365 days now unya tenka so pese wodi mpemu agra enya ade a you would want to sing it praises intimate self give us p capsules and afi co capsules sebeboa na sa ha no etu ase ya sorry so would give us herbal mixture drew eboa na a boost immune system recognition and identification eboa na ane yare bia beba woni padua nemu no immune system na timi identify na asaboa sama na firi honom emprempe yate immune system ho enkomo nanso yeni ma ne nsiase de yatia in simplicity ne say ene me prevent yare ahodo beba ni padua nemu na ekwan ben na fa so ene recognition and identification ti say why yare a chena yare ni ntimi nkwa times without number can I say no say immune system no ehho ahodensem enso aba from malaria ebetu ase sansana afa join the ebetu ase kwan hwonkoso e de free eye woni padua nemu na ni padua na nya apobone pa wasa no nso timi enya salmonella typhi mo wa wonom de yare afa ne say typhi de yare no wonom spread e wo nsuo na afa solid food mu nti yesi ya advocate say nsuo akwa ni padua nemu na afa solid food make sure say ehho ete ansana akom ohu say ene wanya prolonged fever, constipation, any diarrhea, when you're a syndicator, a bone, kayamu, who say when you're rear, I friend is a typhoid, the irony be, and I fay joined us, and so a babuana, a tuasia, Samson, I fay malaria, I dare say. Plasmodium parasite more one from female anopheles mosquito e ka ono no mo de ya rene e ma nti me srew give us herbal mixture drew number na embusti immune system malaria ne typhoid into as finally obefre na oni na bon komo on 0543 222 470 0543 222 470 kanesha no so say baby eto no bia e wo man Ghana mu ne ti true pan herbal shops ahodo no okwa insist say ope give us herbal mixture eboa ebebu still immune system malaria typhoid na afa join this ebetu ase na afa give us p capsules and so aboa na mema ya ba from low sperm count watenka sem ekọ from kokoni amama e woni pede na ebetu ase na afa give us gc mixture and afa give us gc capsules and so etimi aboa na nemu yare nyina any other related infections a bit once here on 0543 222 470 0543 222
470 na pomode passion ko nyakopon na mienso na wo say timi aka yara say Mr. Sexy give us when I shout why catch Dr. Solomon ko bi se me chia no pa me pa cho BB Fabrics say we akwanya ya odeba o say sabre no betimi ato full bail betimi ato half bail betimi ato quarter bail ebe boa o now say yard no what so dey about 70 cities ko GB ayefofo o so betimi ato 50 years but the end come say o betimi asalete no twitwa ma all colors no twitwa ma o say selection no ye no ukuada ene memeneda ene nyina mfia ni nchira you so for lie after commercial bank and Krasako Vodafone behind my bet Africa kan ho ana ko na kwa selection ko yi die mu of ne empempam nche no cre 0552 799 750 na waje odie grow fine ube grow fine umoja so ate eye grow fine ko kete so awona eye grow fine we die ni asai ni nyina ye grow fine brayo ne nye eye grow fine doctor say uhia moja eye grow fine eye digital eba center ene dia ba ye ne ye kokko ene ye dia ye 0244596532 Colitac Dental Clinic yenkonko hwe yesen ye root canal hono nhwema root canal treatment obeye ne kama crown and bridges obeye ne kama dental ni implants kire ho scan and x-ray services no nye ni nyina cleaning and polishing obeye ne kama teeth whitening obeye na ye fite what to me adwaso no wasere ya wo patase kache amaje my building ye ben Las Vegas ye de ni kirem 0549 06888 Tabita Clinic eya sabia sonkon ye de abrofuduro ene abibiduro na akabom enti yade ni dwane tentententen obetwane ye via ni nkire ya wahojo da ban ehon ye wo Cindy Junction ye ya massage therapy light therapy home care oba be ya ni nyina da 0260196219 ebusuafo obi di na woda ya mafia ya ofa kwabrense nchire ane odi na woda ofa nchire mafia ene odi na woda eye wa unua ba ye maame onyame afuna gift donko oni abusu ni nyina na se ye nka nchire o se ene awudi wa woda yi omodo papa mafia no ofa kwabrense nchire se ye kase sabre o Canada ena odi nim kwi yo we so eye dora redu boating ene odi na woda ane se osu nhira e de mano se onyame mani free adumu enko adumu ye ya mutwa miami wafa ofa covid ma anko ana ene odi na woda esre osu nhiro kwatintin o nyansa hunumu ofa oya memento dada yobi ana me behwe na chichi mani jiri dwumade hu satan no ewiase nsem nhira odi aba abrabomu ai bi jeri show ni di say abrabomu wiase mu abrabo e wo lawson ofa onyame nhira wadwempa enti onyame obeye wuye odo obefra dumu akwadumu nyansa kwatenti ahodi wom ena wudi wa wodai wo fa ase mesi onyame nhira na me send kakra ma why na dia to champagne hip 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 hooray of a go feed na oda yo yasa yo eye nua ye ofa twesunte ye nra oba show so twesunte kwaku polo ye maame Adelaide Lucy Boatin of America was sending 500 no see ye mfa ma ne yere no twesunte do ba kwa apetese na won fa ntonsuo mu fridge no ena Belinda Ohene or a member Women of Faith ono so ewo London ono so SND 1000 sien famra Daniel de ya hye no enti adofo na na nyankopon wo hira mu nyina edamo as krache asem no me de ba wie ya no ya wadwen sa wo beje wo kawa ansa na ya sole na no na menti ase de enti na da bi semiri kawana mano ono akipi kawana die meni ndo de kawansi a de kawana won so ase wonye uni bia wo so ai because one ne nam wo so betimi de akwa bibi se wo de mano dabi kawano ode ma mu school
and school more na am sad na de ma o de ma me andi 3 days kra o say ya fe hu se ne men ko yi andi 3 days kra pesam sad na de ma no so wanye di kawana se chain ma nhye on di chain na chain so e ni nyina se makota de nyina da bro a waja de ni nyina de isi am ni dada ura na koye nti sa adni se chain no ana ka ono meji ne pa me se champ problem na me de asem de me maintain penny sem so mami me da say asama ya eda punso so mami eye me ya say akodai asamba ya wode koye na fosam a wa mo na wo form amani asam kakra because enye asanketwa abrantie mi ntimi hu sebe me srameka so wade be ye wo dware a wo se ba asem ka asem bi so wade be ye first wo dware hwe agro de yedi nemom se chia yenyi ya wo fo emfim so mami abrantie ka asem bi eso oni ne wedi kana koy no no koto ye no ya wode ba ye no akwa no so oni ba bi ye okoyi sa de ni free ye wode ba ye onim no ode ye entu asem ya wo kana nyina mami kan chiro wasem ya ka say wonim no ono de ko ye na wan ya kokoto ye na wode bra no ono onim ni wode ko ye krache me ka chiro kawa no wo pro mpo senate of mami aka no wo be gi wo kawa anya say e be ye police case because ye ntimi ntia no ama wo be hu na ye wa ha say me ka wo say me som metinya som de ahyew anya mhwe ye nyina e wa ha say nyina obi betinya som e de ahyew anya nhwe enfa wo say producer so akrate mo de baye se be ye ni bibia anka ye tinya me kan say ni tumi wo obi aso de mo say mama kan chew wo ni be ye obi efri ba akora kitikiti what you go talk kawa no ne ade fine we dey tell wo se wo mpebiom je wa de so mami obi tin no aduane edisi ohukunu ho na ne ma ne baba ko hu ye no boy papa no ma say eni aduane papa ne say mami aduane na de me say menu ne be de wasimi ni wasimi titibi de wasimi ni so mami ko we na poezi wo adana ya so nye wo de aye bibi I put it to you so wo dia ye bibi tina wo se wonye no wo spiritual father no ne wana ade koy no koy ade no de ma so fa bread boy ya na entina say just spiritual father ka say just na waje krache ensi ye be je mama kwa na akwa wo se maame na mama so je mama kwa wo se papa na ne se ne ye wo se mo se wo de be ye so ma me da se abrampa my lady so say word my lady enanya asam keto na da pron so no my lady edi nkan no ye ma wiase nyina ntia se kawa ye kan wasa maledi ubetimi akoto kawa afiri dwom na shop bi maledi na be down so asem eno wo ho ubetimi akoto bracelet na be ye so asem maledi se wudi eno na chi a ene nka wo nto bibi nya ho na me ka cha brantie do to kawa no maledi krache no nse ne ne ye bi wo mu ade si ye nyina ye tia ne ye ne kasa na obie na no odidi na damfo yatem maledi meti makache ni play once enu abisi ifia enkura ma akosuku a omkosua ne ma free ho e de ba no say anete o onu nu susu se weni made sene no eje ne enya nto a enya ntua ene yemienu nyina ye bebon maladi na wo hwede ye kosu ya edie na papa ebeti makade yi ne ho ano onu ana ya branch isa ondimi nkase kawa no eye just kawa keke spiritual father ye kan wase ene omo mpa na abram fafa ko to toilet me fa to atwene maladi said they make can say enye kawa keke bibi wom ontimi nkantre wo dem say eye kawa keke o bibi wom so opese abrantie no e bofom e wadisua nim enti e besra school fo nkoda enkura mu ko school a mu sua de maladi ananam fofo kra no ye ade ade ye yaso ye kom ye nsade eye obi de wotoma wa menye maladi meka asem wei mami bi koto chen ya wode atunu kom de ko asori da bia na damfu hu yo say eya fama me so men ko asori bi oje tunu ko ya kompo aba be bonu kom oyi no hanu ba bi enyi kompo nda so de hye ho esine eti abrante enti make kansem we ka wa na die ne dia dance se uto de be che ne kwa so de be che ne kwa dia asama ba ho eti je fako malady spiritual father e kan wasami ebi ya sofo ebi ya komfo ene bi enkramufo eti wo de ne hwanya o dia na wo sidi se o ne kase di ansa no waje no malady ye musa na ye hwanya so ye sofo a sofo no dia de na apazu wonhwem ansa no waje ka wan asku fo nkra mu weyi mu kosua nyansa mu ba na be ye jimi we se malady we nyansa be no wum wadam fo se to ade bre na we ya range asem
na me kura mu secondary school eniama sese e ko secondary school niama e ko so malady eti achechefu yi omunya de first no na e bo nkra na omumu wo mu ena omugya enti na nkra ni jimi saa no malady na practice school no se ring the class na ted and come what be that tete ho no be na wo de ring ase akọ na wo ko buru wo ma abatan ni eti na ya mu wo mu ya ganti aban ni onya ni ya mu wo mu we ya bu wo mu a community fa ring bi anko school o ko to no ho anwan nyina de free ba no malady wo de ring ni din hwe di din e mo fa nto so ring we no malady ese nkrofo ndi ani bi o ese nkrofo ndi ani bi eti abema no on kanya nsase bi nkyere ye what you can try say or told the beternity this is a spiritual father malady nyansa me no say we so for be malady me am the best crack no and na me the best crack wo da we so opompo ne ne am ne be udai mu what you ko to ring and for ma da we e me kan try say wo bibia ni malady ma yire ndi ase no me se ne de besi dai mu and na me yira ma yira metiase so be yira malady me ni be wu me nam ka tell malady we say who wait I get a plan ya dwembone na we tun sumo mbre eti na eti no na me tu we me ya me salady me sadie obede na eti me sadie we bede eti me de be hene sansan ya free ha ya fans anuma so obetwa hio so bibi be no malady ni anya na asomdwe mra malady ma me ka tebra na me fa shawo betres na me fa shawo kato sabe no de shey no so no de dey na o de shey o de kwasua wale onso wale no bo dia se ne nsa ne ye de wale no wahu susum na timi no fansa bonkumra da bi abrampa da bi minyai wan hwa na ko fase malady na de say eti yama kati ko bodama no ko yedan de say ne nguma sua na ateko no kati ko sua dia be o mangana kwase asema we pesu obi malady ma me fansa no me de be se no malady na nam ni mienu yanko ye nyampone holiday ni edi ni dai mu bra won ye di ni dai mu ana wo pachew spiritual father bia ni babia ye di ni dai mu no ya me fe abrante no malady tuntu kama jira kura na nya adwen papa wo be ndai me se what you want wo so asa wo mu ade bi sei won se nanum kasa basa anya kula yes so sansan mu malady me fa se na minya wo de me nkwa ma me ba 0554931920 0548931991 omu yade hello pacho yentie o good morning abi na ba se bi akoko de erade adum ye o ba de na se we ya wa uni abema bulat no be ne hine e wa bi nyam de do ogwa se rofikum e we de na mi shawo o nyame ka ho mame akenye bo na mza kawa ne said you say ye toche kawa apapa mo awale ye wale ene to kawa se be se ye anaye kru na wa o ye student o ye wadamfo ni wo school mu na mo sua de bomu agenti a wonu ade se ho e go to kawa se renim owa ibi wo ai masa blampa e for the kawa ne cheno wo po kawa no o ba cheno bo no mu ade o pe bo ne nim gwase or Pranavon down for or Pranavon say one now from the idea Yamibas of the boy way is now. That's right, is an I don't know what the one channel. The papa here, one and so anyway, where escape will have Yamination, bring Yaminaguma. You, Yadasi, Yasemu. Hello, Wabapa, a dear. Wabapa, Monsieur, put to have what the Kawana down from say, what the IBB. When I see now to our wood, you know. Then to that, I want to be a man now to unpay you. What they are watching that. Preacher for the neighbor one and moon say, upon a Kawaka. And now, funny brain and fool school, and that was what being our papa. And he sounds, when my dear Tana, one no echo papa, so not the area. And I put it to him, one punch, or better than a cow. Someone to talk, I want to or better not be like the CBS. Yamisra Papa. Yeah, that's it. Hello. Hello. Pacha udi yenti o. Yes, I was just go for the commercial. But anyway, it needs school by madam for the same thing. Honestly, then I in the ban or so. And the way the idea of what it was, and you'll be an above function. What is your name?
Madam Ase. Hello. Hello. Pacho enti o. Hello. Ya ti un kakasa. I'm say Kawan yesa mo diseno. Kawan yesa mo diseno. Yo, ya ti be. Kawan ya mo pension pa nya. Hello. 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 Mo fa Kawan nsene pa, mo fa Kawan nseno. Na di won bia. Abraham pa be fa Kawan akoto atwe. Na sembi adnase. Hello. Mpacho Kawan won. Hello. Kawanu yetie o. Me pacho Kawanu. Yeah. Why na? Onya se ode Kawan nya se ne de. Akene kla ni sunsun bi da onti. Boy nya se mo de Kawan se ne no ano no. Baby ode Kawan fine no. E da yesi ewe. Wanya de Kawan se na Kawan awura boy ni mo ne de. Adi ka affect boy ne de da. Iti baby ode fine. Mo me hwe wa se mo nka. Ni ensan fan se ne nka ho. E ne beboa. Hey, na se ye de kwhye no na bibi tisi akora yi so a. Ni ye ndey. Any agere Fred for be bem. Because you question say na bibi ba ho. And also the sebeb na duchu ha den wache. Mami. Adai. Mami do nai. Yankwe. Ani do aso me bia ni bi god. Yo. We do chow papa fie. Na wi aso wo awo bone a oto ba bi nka. No cre. Anketenketi a de makusu. Na ka esi day ana sa na ema we na ekoso. Stop mama yen kan tire boy na woto no. Se ku bi wa. God make a chance to ku bi so waso. Na ema na yen no ho se before make take Kawan na de se masle me spiritual father. Ama wo de Kawan be no ki. Wo ki na hono mana. Yen kan tire no ye de titi se program ni program ketwa. And it's not make a chance to could be well, could be to us and be good. Make a chance to say, you will put them a software or program. One year, not the idea what a soft man, you better know fresh for no one kind. Now, that will my utility, something I made a year. That's good. I let the question come away. That's what I was. Hello. Hello. Pacho yenti o. Pacho. I saw my person me kakaka. I have brands here no a. Ye wa share ring no. Said at the corner the free and the finish to be the finish me can okwa. Won kope Treko Johnson. One dey say a drop kete kura. Ye de so akura num ko on fan so ni nso munyare. Ade bi aboy no. Esu so bi won so ye juma da. Na de na da fo ni ma de ne de ala yi maka chere no wonya ne ba he yankwe na de ko da se de ka ne cha etifo ni ashofo nya ko so bi ya se ene so odi ache na onkwa wo me na wase a wuti nyina no what you say one Sompa ena ebenante educhwa Herbal anasa educhwa Herbal Industries yen so ya bawram de apomden sam no eto awo ewo ba bia wo bia yade eya ye kwa wanko bie ni nyina eyade ntia empanimfo sika wo hompo na se yade wo ho no ma ebedai ena anigye no watimi enya de ama ho nti yade ne de eba na ye bawram se ya na wonya abotre na wo so watie bi amwa wo na ebeboa wo nua anasa wankasa nsompo no ene na wo hunu se apom din wo ade kyena se yade ne ba watu anamo akopa enupa na nadro betena ha no ma woka no asem bia efri edutwwa aso ye aba edwaso medofo malaria atuatese tese nso tutotutoi ye no mpia wota no a ye to aduane bia na enya rubber na ye didi bia ni ato atwene gates mana se ba bia eben ye ne a rubber na ebetimi ato bia ensuo tope ne kotemu a na no nso so ye to aduane 5 cedis na nso so ensinam se yankra ye ho yie na yandodo ye mfikyire
ye ntini nsuo no toye na kofa yade a ne bo ye dene pa e na de abre ye eno ntini ye ntina ho enka se sika ho ayede nsu ntino yama yade ne ba entete wo saa eno ntino ye bo wrem se ya ne amwo hu edupa edutwa e de abedwa so ya to ne din edutwa malames unyate malames ne pe na wa hu se malaria duro tatashe ene malaria etu atese o medofo ka mu entontomo kaye yeda mu entontomo kaye obi se wabɔ ne ho ban ti wono de malaria de me se wani de ni ahobra se ba bia entontom kwaye obefa so obeka wo no ewo no nko a ene nsemo ya bo na ho ha pa eti se wie wutie me na wa wutimu se fitia no pa be fi sa amre ekwobo no miensa obi adidi mprensampo kwa ne mpre so no ensuo kura wontimi fa bi nka wano sanse wonu mu nyina yo onwonwo wonu mu ato enti aduane mpo ebi ntimi enye wakọ no mesew nyankopon ye yense ye ni di ne mprensa so enti wo sefitia no pa besi saa mre no na ba akokora nkọ wonu mu a na ese niema na enkoye emfama bo wura pharmacy shop chemical shop ne herbal shop bi eto aduro kasa wo pe edutwa adura ya to ne din edutwa malames ye maame adure ano onam na no so so ehye ewre nipadua ni mu ana fifire astate e friw e bete wo sabo si yade na efem fifire me fa dunsom e fa wankasa wo ntasuom niam efiri wo ba nyina na efem efredi ama wo atowo enti obi beka se anadwe me call kata so mentimi anakora na obisa ho se na machine be na ebo wo because obi ti ayiase obi ti watch night ase wada ti woda woda mu a asomdwe wo no wantimi anade a ne tese area bi nti na ntimi ama wana me se wani dem se edutwa malames ebeboa opa ye betena se ye kadie ye duro no etimi ye nye die entimi enye enti usori anope wodi nkakra yade na ba na nso obo homoden ukọ kakra bia na watena se obi to ade kura sabe ya obepaja wo mu na wayi ade ne bia ma no eno so ayede de ama wa malaria enwo ahomete pa eba sa etimi so uti na abeso osisi na ma wonam nyina yo se bete wontimi enye wo hwia edutwa malames no ebeboa opa amane makoye yade enso typhoid nso edutwa malames nso timi boa pa typhoid bae ene wachi kase tria na etwewo wasemebu ano memfe ewo me asamo bi hweme wakoto nsunsunuro free be na watwe mienu no wa redi we ma bed ye wo na enso so emfa ba bia me pa cho me nkasa typhoid nko an betimi ama aboawe typhoid betimi ama aboawe o sa betimi ama aboawe enti wo dia no madutwa malames na ye nhwe de be kwa akosie because wa complain ache eye wache wanu madura hodo nyina bia menne wontimi kura enante wontimi ntine wo mu a me so ko padu twwa malames bi na enonom general weakness ni nyina ebedwane ama ho ato afi wo kokata so wo nane nyina na wo bedam watimi adidi na nipa kura wantimi anidi a obedan ada enu ntina ya na ama na basa na twwa malames malaria typhoid join the so hospital wakwaye lab ni aka atro se yade ya ka ho asemi ebi na etete wo bi na aba nipadua ba moja no mu dia wadura eye edutwa malames kona kope bito ennom number no na egu TV no eso no wonti bibia ase a ene edutwa Nkomo ewo 0544 174 461 0544 174 461 and afa 0599 415191 0599 415191 ya maame number eno no afa edutwa meka no ho asem obi beka se edutwa malames de nya maame odi edutwa bi des eba enfie bebre achi ni ane ye nia afi na me ba so edutwa bi tes nso aba beboa ye pa ama na yeti paye no afiri hokọ ama ne koko na brase wa na nka wuja wo na bia na moja eba nti wo kwa agya na ye mema betimi abaso bia na wo fere na no gese o politin bag na okrakra ho a wo di ahyehye enani nyina no nyame adom nyankopon adom wo na madutwa bites ene ne capsules so obi si misra dura anu no obi so se me de aduro no de anu no kra no na mepe because anu no ne betu yade na se ebe ma me ho ato me kra me fa no nwono ho enu ti mo amusuro nsuo ne num ne nyina na ne nyame adom ye de capsules ba ye nti no edu twwa bites enya asem kotoa enenso so award ahodo a abaso body e kọ ebe nyina no yenso eguso a ye gye ye de sanse maame ama no kwan se yemutimpa obema na atena wo so mfie bebre ni enti akofo wo haw pa na de abrɛw enipa wontimi nya wo na ya wontimi ne di
wuntimi na ekofa wo hene ahokeka nyina etimi ebrɛw eno nti na wo kwa adwaye na wo dware wi a wo se yentiti wachima na wo di wachi twi dan ebia ye me penti ana me kasa with experience na wo di wachi twi dan afia wo do na wo di dwo ho na yenim se ekoko ene nyame adom ne nyina afri so nti sa wo so wo hweme na saa ne ma we nyina bi ti so wo gya wo na ya ne mogya wo mbema oba na abetua wo to sa wo kɔ ne emu ɔden pa afa kyeme na afi ama eno amfiri ma eno so enka nkɔ na ama wo to papa ade akyia wo ntimi nante korase bia ye openya nka obete mase kanfo ma wo nua bia wa complain bia kyerɛ wo se megya me na ya na me to pai ade akyia me ntimi nante na ase hɔ aye kuro na wo nante na obi bi wa edu twwa bites anasa ne capsules no ya to apete oba wo menstrual pains oba ni dane ha wo pa no wo de ye nto nkyia wie na no madu twwa bites na ne capsules bi efa mame won so bedia dance se de binum edia dance na fe wu sisi ade abetena wo so ama okotodwe ene wontimi nkɔ no watimi aba ne nyina no nyankopon adom edutunwa bites na ne capsules edutunwa de enye nne eduro ne ba yenti ne ba ye bebo wo nkai ye se eduro ne da so ewodwa so ebi ene ne de di kan kora wo ti edutunwa ho nsensem o an nyame adom ba bia wo bia se capsules ne nti abrochire kora ye betimi ye ne kama package no 200 kora ye package ne kakra bi emu ne ye dia brew enti bomode na ne ye maame nkasa na ba bia wo bia no ma ye nhunu na kokko na abegya wani yade na woposa wani tesesese no wani ne eya agensem kra bomode na pa adutwa bites anasa ne capsules bi yania ne ye de adutwa tonic anasa man couple capsules nso aba edwa so ne de ye ma wo hunu se adutwa malames kokko eduro tatashe adutwa bites na ne capsules no eda so wodwa so pharmacy so ba bia be ko bia no ba bia wo no ebi ni ho no ma number na me de ato dwa no bomode na frɛ na yentimi emesho 0599 415191 and afi 0544 174461 madam wase yenso yedam wase abusuafo ha na yedi besi na asem we no ye beto aso ye besi bia the feedback no bebrem yedam wase yo abusuafo ye mamo ha e de ba Sompa Nkomo so ye de nchia kase every slim and fit and the Maya Shefo nyina mo amhwe yen wo Ghana ba bia wo bia ye chiamo afin so ye dia seda kasi aseda PSC e de Maya customers amuni ye didwa ye maame mo amoton ade wo jom shops supermarket for offices nyina amuni ye didwa no ye se ye damase se muni ye didwa efimre tenten e dia bepem enne yo na enen so ye ba ha na asema ye beka ne se slim and fit ejumedi a yedie enen so ye bebo hu de ro e de akire amansan mepa chow obi bebisa se na slim and fit kra na mepa chow juma potin ben na yedie anase ye jumedi potin no ene san slim and fit e jumekuo bi a ye ton dura eboa ma woni pedua no e manage wo mudro na se kese ye mo so e wo so a eyi ni free ho ye di enuro ene meal plans anase diet plan enuini bi a ya hyehyɛ edi amawa ye de boawo e ma wo so te kama na eni jesem ne say auto your product ni bia ye san so kochiu an ye fro ni a show de obedi nene ochna ade chen time to time ye ne wudi nkomo na ya kyerɛw sɛ de edro no befa no afei so ya kyerɛw sɛ de enuane bia obedi a ebeboa e ma wapɔmuden etimi egina so SCP na esita afei medi kan kase nwa kodo bebre na enne no akra bi ene ye beka ho asem de di kan e ye weight loss coffee MJ weight loss coffee me pacho ye coffee we edi jumata tashe ni jumedi a edi ne se de di kan it helps reduces fat and I say eboa ema ho srade a adori woni pedue mu e se eba from kama e de mawo afei so no e ye rich in antioxidant properties me pacho antioxidants me pacho more be na say honama kwa bi a wo ye mu a prevent diseases what I say neutralize free radicals me pacho na eboa ema wo cells no so active afin so yare free wo mu ai wey so no eboa ema wo digestion sem ekosruye obi wo hono ma ontumi digest aduane yie na se wontumi digest aduane yie nso a ema wo mu ye du bebre ai obedu bebi na doctor say wo mu ye du at the sense bebi edu no e wo sa wo so te na wo say doctor bi aso beka say wo sa wo so te bi aso o prescribe enuane bi na de ma wo ntia ha wo ba ha say ya ye kyerɛw enuane
alongside a drone a wodi no enuane bi e wo se wodi a ebeboa ama wo pom den se na se umu drone na se wo weight no wetumi a maintain for a very long time a enkonko drew level bi a wo se wo so ye den ete anya sa itimidity siyawe ubo se wo kotodwe ujonku wa pom den wo sugar wo cholesterol ekofsra me pacho enche na wa ho den sem aba fom wei ebeboa ma wo cholesterol ewo soro eso ate aba fom sugar wo soro ebeba fom wo heart diseases the wo ani mo ye do out to the sense of steps 1 2 obo na nakoma abo ka afokra no bepa na nakoma abo umu ye du bebra dia etumi ede banana nti weight loss cafe ebeyi ni nyina efri ho ede amaw afei so na ye ka ye flat tummy tea me pacho flat tummy tea we so ne dwumedie potia edie ne se e reduce bloatness ya bohu na we yefun aye kutu ebeye free ho na endade bi te se cassia seeds ewom na cassia seeds no eboa ma wo mu aye du bebre no eba form e maintain ni weight and so for a very long time afa so e reduce type 2 diabetes cassia seeds ai so wo sugar ya ria eboa e ma ne ba form enti ma onsanke bi na aye hu e free sa enya ria ma bobo so yi afa so na ye ba ye slimming tea me pacho slimming tea yin so ewo cassia ewo oolong seeds me pacho eno so eyi constipation wa want to me enye e kind of say want to me easy with bowels no eboa bema wa release kama afin so akuma bo pri so betse me pacho wo high blood pressure wo high cholesterol levels wo sugar levels e be yin nyina efri ho ama kama afin so ema wo munye du bebre enkonko du level bi e wo say yeden wo so ete slimming tea ni dwumedi a ono so odie eno no afin so unim say toxins ye ka say toxins ye nieme bi a yemfa ye ni hu anase mo bi a yemfa ye ni hu omo ba ni pedwani ma omo de o how bebre den ebre enti pe bia wo ho wo se wutumi detoxify eno nti na onyankopon nyanse mo boy liver ene ye kidney ede ma yen a eno no it undergoes natural detoxification so wo kidney ene wo liver e wa hoden a ono ankasa be detoxify anaso oba kokro anaso oba sone waduane nim niema enye wo mu na epie in your urine over excreting it out in the form of wee or poops or sweating but so we low metabolism and I say we detoxification our form and I say we liver any we kidney no our form na to me enya we here herbs be a over ebe boosty we liver no any we kidney na ama ono ankasa etini asone niema enya so every mu because niema enya na ntumi empie every mu na ewo mu a ede yade akodo ene bebro enti we here MJ Herbal Detox me patcho ye detox yi eya haban enubna ene ya ka bom ena ye dia ye detox yi enti se wo toxins ewo mu a yetimi nya free aduane mu enure a ye di gu aduane so additives a ye di ka aduane ho ni nyina ekumu kuta toxins bi a ka aduane ne ho a ekọ mu na se wenya detoxifier ebe ye free ma etimi di ohaw ebro wo ho na bo se wefu ayekutu ni pada se ni wo ho na wo detoxify acha wo se ede ya wie bebre wo ye bibi kakra na wa ye mre what we to de bi kwa na oboso fono enti wo se wo hwe waduane die mu ye de edikan na Facebook pe edura ebeboa a detoxify ana asone waduane so na ye niema enye na ye den e free ho ede amaw enti we se de medi kan eye no buna ene ahahman ene seeds ene roots leaves ene yakabom ene ede ayeye MJ Herbal Detox we yes yo shewe yi ba ko na odi atum na wanom ebe na ne sanema ni nyina efri ho obi nso wo ho no ma ne metabolism wo form ye ka metabolism is the ability for you to use what energy to burn calories so high metabolism rate to me burn calories in tentam when him say calories eya ade a ema wo mu eyedu it is our calories edo so wo ni pedwani mu a the more wo mu yedu so calories na eso te a the more wo mu nye den enyedu sa na tie enti se wonya ye edro yi bia eboa ema wo calories no uti boost metabolism na to me burn enough calories if your system ema kese yom no so ema wo so afein so obi wo hono ma ontumi na yie enya hwe na oye wo nya se bia oye adwuma nwumre ana bibi but da no ontumi na yie eno ntina editipaye ede honam yawo aba besoe wo so nipa da seni so de wo se wo kwa wotumi nya enough rest
because when you enough rest, it may disrupt the hunger hormone. A bebo won't say, when you share, and I would have won't say Kakana Komodo, but then no say what to me the year a boama will body no a circle back a home. What I say at the same part that's near why you juma our breast. So for me, at the betcha when you're more detail, who are now body using it throughout the day. No, one dano, na asa regaining the back, na ayama. It is a wound to me na pay driver bow. I'm away to me at that form. And ye draw over no better be yaw, yaw, and now one number yaw. A draw better form. And for side effects, the umbrella. And no one sleep well tea. Me patch of sleep well tea. So if you are suffering from insomnia, clinical effects, your friend insomnia. So me patch over to me to sleep well tea. Now me patch a year free or at your mouth. Wait any enormous break, keka over your swear ya won sa ebekb. And this I will pay droid be to atoma. You will Accra. And if Kumase was 053 672 3921. 053-672-3921. And as a prayer was 053-753-5656. 053-753-5656. Accra, prayer was 055-805-8897. And as a 055-364-8485. Professor visit your social media handles are Instagram Slim and Fit GH. YouTube Slim and Fit GH, TikTok Slim and Fit GH. You bet me up on your website and also at www.slimandfitgh.com. Now gifty auntie or henny gifty auntie anything makunkum and a proud brand ambassadors. Madam Asana what you send your best answer to Asia. Bye bye. First clinic a sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene fa ne sciatica. Na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye. Na no na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu yenti abaso bo o magye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa. Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eyayare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo sciatica expert middle Nanda na wote ho a waya stiff sano. Ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensa ne na mu twetwe no. E moye titiriti. Mentumi mpo sorry. Ho na enwanwa. Enwa me fidom bae na me ka kire wo se. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ame 3P garlic mixture. Ema moja edu mafusane no. Echeyi. Natural garlic papa bi. Ene edi aye. Aha. Na no na madam Fukofimpo catch me say he work natural health for be drobi omodiaba. Your friend 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketoa. 3P garlic mixture. Wo kotodwe ne waposo na asori a wo complain no. Sa wonum 3P ya. Ebejane se hum. Edro yi enya mapemfo. Ema wo ma no fo. Ananse nkoda wo nyanya mfie dumienu. FDA agi edwedie nkratso yi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops. Fred P work e was 024-89-288-24 and 020-100-0021. Destiny. Market. You go from Jinyame no, yenya ni different type of jinyame. Betobi, ebwani ya fo ya tete so. Yesa wo anchors kama bi wo Abyss Plaza. Femi che papa bi eda me kom. She. Beshebi. Femi bango papa bi eda me nsa. She. Ya tete ni amane so bibia wo Abyss shop. Bibia wo Abyss shop. Betobi cotton.
The topic kwache eya fufu la fo yatesu bla Adesia Market Abyss Plaza. Bye bye. So what am I watching papa piano? Yeah, this is my secret. Give us pea capsules. Pema wa ho din from now on to me to my din one pem. Give us pea capsules. Obedu ase mama. Ono eneme lawyer. Ah, anti wo lawyer no na she obotom. Are you bro? Then na pon me sin ba be chia mo a ese ni die. Busano. No. Ni de na fi wa ka wo. The friend give us cold capsules. Say yes is yare na wo so ko di di wo ni pedwam wani na wo posa amamman antimi ma wunja wo nan yi. Wonum give us cold capsules a. Obeye free. Lawyer. Give us cold capsules. And I give us pea capsules. Hey, and they give us free. And men what if you do what you do cronkwan ever. Give us core capsules. A pain for a batter one more menu for one kwada when if you do me nunca. Adi. Oi. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who said that will complain with sissini cocoa? Epe ajiwakade. And no who jack a sepan and net. Could the brew a yama money mema a yoku ni sisia redrook sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma memejina brand. Na a yemme. Na Edusa ya was said me bravo we. Sweetie, may you come on mammy adwamo. What does ye a ye chuma? It's a living testimony. Kone kwa Judy. What can't keep yeah, I'm sorry. Obie Timinumbi. I just have pain for one woman for down for any the onion fear do me. FDA Aji Edwadi Nkratoi Atom. Hello, me dey grow fine. Wonu mu ato, wuntu mi nidi, wunim ni entira. Eba sa na ekre se, yare ewura woni pedua ni mu. A ni pedua no pese wo kutia yare no na enam se. Ahoani nu a ewo ni pedua ni mu sa. Na eno na ni pedua no ede ekwatia yade no nti. Ema wonu muto, eno nti na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje, emani pedua no nuane nuro, ma wotumi didi. Grow fine herbal tonic. Wo benya bia ton wo pharmacy, ne bia ye ton abibidru. Se wo pene dodo mu atua. Fresa ahomatrofo yi 0244 596 532. Openfo de oma kwada no fo. Ne kwada wonya mfie dumienu numu bi. FDA aje edwadie nkratowo yi atum. I remember the days I just couldn't go to the gym because it was that time of the month. Yas extra long sanitary pad took the worry away. Easy. Yes, comfort, I got yes, confidence, I got yes. The new Yas extra long sanitary pad is the joy of every woman. It is extra absorbent and fits perfect. Don't allow anything to hold you back when it's that time. Wow. Yes. Feel confident, stay fresh. Hi. Is it supposed to be that time of the month? Yes. I got yes, confidence, I got yes. We got yes, protection, I got Yas extra long sanitary pad for extra comfort. We got yes, protection. Ojo, let's say, oh, foul. Coconut I am team. Anyway, if you Mr. Pins. Oh, this may not go be test be or any capsules. So the mawa say kuku I am team. Wife menstrual pains na eternity. Na me say nancy wife yare or kwaya sabia. E no me say wanya malaria. Me ko ya no ma me malame. Me ba ya na mbe malame say wife. E nyira nu kura no what see say me kura wanya me kwa. O ma me tonic bi. Bra. Me say me fia jintu. Hey honey, into Obaba na kan ho asem sa no. Oh, baby. Oba baby. Everywhere ya. Chanenso, open for oba tan a oma abofra no for. Ana abofra oni mfie dumienu entimi fa sa adui bi. Enwai,
Obenya bi ato ɛwɔ pharmacy shop, herbal shops, any over the counter medicine at phone fra 0599 415191 0544 174461 and 208 161800.